Ukifikiria nyimbo zote zimefika mbele zetu, ibada anasema hesabu ni baraka Bwana ametufanyia, au kitazama jinsi umeishi katika mwaka huu. Kitazama mapato yako, akija mtu kukuhesabia unaweza kufungwa kwa ajili ya baraka za Mungu hazilingani na jinsi
imana. Imana. Utetee Mungu. Tetea Mungu. Tetea Mungu. Karibu tazama. Data mu izina rya Yesu Kristo, roke kandi Mwami w'icyubahiro muri iki gitondo. Dushimwe hejuru y'amazina yose. Nta wundi akwiye gutazirwa, nta wundi akwiye gushyirwa hejuru. Ni wowe Imana igirire neza. Imana yaduhaye kuva mu mwaka wose. Izina rya Yesu Kristo, waratugiriye neza Mwami. Nzira zitandukanye, waratugiriye neza Mwami, mu bikorwa bitandukanye. Icyo gituma muri kino gitondo Mwami Yesu, turiko dutazira, turiko dushyira hejuru izina ryawe, izina riruta amazina yose. Kandi turagushima muri kino gitondo ko watugiriye neza kugira ngo dushobore kubaha Mwami kuri uyu musozi kugira ngo tubashe Mwami kugutazira. Icyubahiro kibe cyawe. Urakoze Mwami Yesu. Turabaye ikaze Mwami muri iryo koraniro kugira ngo ubashe kubana n'umuntu wese. Izina ryawe Yesu, turabaye ikaze kugira ngo Mwami ushobore kutugirira neza. Wowe ukaba Mwami n'umuntu wetu. Turasabye kugira ngo n'ibyaremwe byawe Mwami ibandanye ridudubiza byaremwe by'amaraso. Ibandanye ridudubiza mu mitima yacu kugira ngo tubandane twakira imbabazi z'Imana Mwami. Izina ryawe Yesu Kristo, abamaze gushika hano, abakiri mu nzira Mwami, turasabye kugira ngo kandi ushoboze n'amaraso yawe ubashe Mana kubashikako. Turabaye ikaze none Kristo kugira ngo uze kubana natwe muri koraniro. Izina ryawe Yesu, ubashe kwezanya ibikorwa byose, ubashe kubirongora Mwami. Izina ryawe Yesu, ibikorwa bizakorera Mwami muri kino kibanza, hano mu ngoro yawe, turasabye kugira ngo umurimo wawe abashe kubiganza no kubirongora. Urakoze Mwami Yesu, turashyize intego zose zikiri imbere kugira ngo zibashe kurongorwa nawe. Urakoze Mwami Yesu, turasabye umugisha kugira ngo ubashe gutubako imigisha yawe Mwami ibashe kuba hejuru yacu twese. Mwemu wawe Mwami abashe kutuganza. Icyubahiro n'inganzo ni ibyawe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umwami wacu. Aí, se vier eu com Imana, está com o